This is every step in the process of developing a vaccine, from development in the lab, testing, approval, manufacturing, all the way to getting it to millions of people. But arguably, the most important part is here, in the human trials, where the vaccine is tested on real people in 3 main phases, starting with just a small group of people and ultimately testing a group of thousands. Ko si tep taha eni I hano whao o huhu malu'i. Mi hono kamakamata I lepi, te si'i, whakapapau I o tali, pia whao lewa whaito o. Awe lewa ki he lau miliona o kakai, kua whiama o gena huhu malu'i. Kai mei koe mea mahu inga taha eni, ko hono ahi o huhu malu'i I he tangata pe whiwhine. O kutesi e whaito o huhu malu'i I he kakai mooni, I ha konga e tolu. Kamata meha ki kolopusi isi o kakai, ia aluai ki ha kolopu lahiange la wafe. Ko whaitu eni uwapapau ia I he kausainisi, ai ola lelei me hao e whaito o, I hano ngāwe lahi aki. Ki mua ai, o ksiwisiwi I he kausainisi, ai ola lelei e whaito o. Ka kuapau ke mua ki wakai I he kausainisi foki, ai Saiti'ifeki e whaito o. I he huhu malu'i ahi e whaito o kuui ai Saiti'ifeki ia koe adverse events. Whakawhakarea enu hange o kuki awhai, ka koe ne pehe e Dr. Kirsten like, aia nene tataki ai face ulaki o huhu ahi, ai huhu malu'i COVID-19 whau e Pfizer bea mai BioNTech, ko Saiti'ifeki, ko ha mea pe ia e malawa ke hoko I whahinga huhu malu'i pe. I hono ngā ue lalahi aki, o koe kai ko ha mea ia ke whaiha manawa hei ki ai. Ko ngā ue pe ia immune systemi, I hono natula pe ia o ona ke hoko. Ko lahi taha e huhu malu'i fulu o tau ni, whatātā pe, o iai me e whainga maaria ia ke ngā Saiti'ifeki anga maheni. Ai mamahi, tā vai ia, koe langa ulu. Ka koe lahi o ngā huhu malu'i COVID ko e ni, e me mei ke na whakatupunga ha Saiti'ifeki lahi ange ia, I he ngahi mea tawanga ki ai. Tau te whito hiri e huhu malu'i hono ua. Ko toko lahi taha o kakai, te na wongoi, ai ki mamahi hona uma. Ko toko lahi e hela ia pe langa ulu. Pe mahilo pe ka ikai ha Saiti'ifeki, ko le sai ange foki ia. Ka ukoutui ko lahi ko ia a protein e coronavirusi, tena tukuange e ia ai Saiti'ifeki. Ka okumātu aki anga maheni pe ia. Pe a koho mahino I pe ko hae uhinga o hoko e Saiti'ifeki I huhu malu'i e malawa ke whiawhia pe a ko ia ke huhu. First, we have to talk about this, your immune system, which is a huge network of different cells and proteins in your body. You've got things like white blood cells that fight the invading virus or bacteria, communication cells that organize the response, and antibodies that search for and identify the enemy. Ulo aki, popau ke tau talanoa foki, ki ngahi mea maho inga koe ni, ki ho immune systemi. Aia ko hakupenga whengawe aki lahi ia o ngā sela kehe o ngahi protein I ho sino, pe aku ke mauai e ngahi mea hange koe u sela toto hina, o kune tau I ngahi vailasi, pe bacteria o kuhu ke sino. Ngahi sela whawhepaki mo antibody, o kune whekumi ke ilo ai mahaki, pe whili o kuhu ke sino. Ko taimi pe tau pe he po hofi e vailasi ho sino, e whawhepaki ia he immune systemi. O whakalahi lewa e ho sino ai tawhi e toto ke lahiang e le vilo ai ngahi sela malu'i. E malawa ke whakalalahi heni ai maafana ho sino, ko taha pe ia o ngahi tektiki ke tokoni ki ho sino ke ne tamate I ai mahaki o kune e hofia koe. Pe a he hiri pe hono whakaauha e ngahi sela toto hina ai vailasi, te lau whakatopu lewa ai antibody, te lau hanga e nau tolu o whakatoka ngai, ai vailasi o katoe asi I he kaha u, pe a ke nau manatui, pe whai lewa hanau whakawhepaki I taimi pe ko ia. Koe whaunga ia te ke mauai e mea koni o kui ko immunity. Koe maawhihunga eni I ho sino, o hoko o lahia e ngahi faka'ilonga, o kuke ongo I whakatata pe, hange koe ongo I whakamokosia. But the cold virus doesn't give you a fever or a runny nose or body aches. Your immune system does while fighting the virus. And triggering this system without actually getting you sick is how vaccines work. Most vaccines are made up of a weakened or dead pathogen, or a portion of one, or in some of the new COVID-19 vaccines, the genetic code of a portion of one, either in the form of DNA or what's called messenger RNA, along with minor ingredients to keep it stable. It's harmless,
But when your immune system detects it, it responds just like it's a real danger. It attacks the intruder and creates these memory antibodies to be able to fight it again in the future. O ikai ki whakamomoko, pe hafu hoi hu, whelanga ki hosino tupu mehe vailas COVID. Ko tupu ia mehe immune systemi, tu unga hene fuhui, mo ngahi mawhihunga koe ni o neto gos whamatala ki ai ki whawhipaki e vailasi. Pea ko hono we i koe ni o systemi koe ni, o ikai ke ne ai koe ke puke ai, koe anga mahe ni e ngā we e huhu malu'i. Koe lahi taha e ngā huhu malu'i, o ku whekau akia, pea mo e mea koe ni o koe pato seni. Pe koe siemu whakatupu mahaki ko o si mate. Pe ko hana konga, ai o mea o ngā we ake hati e la e me iai, pe mea koe koe messenger RNA, whakataha mo whakaki i ingredienti ke whakapapau i te ke iha tuunga lelei pe. O ku ikai ki whakatu utamaki ia, ka koe taimi pe e whakatoka ngā ia i immune systemi, tene whakawhepaki e ia o hangea ia hafu mea whakatu utamaki whewhe. O ku le ohofi e ia ai mahaki, pe ane whao hatu ukunga manatu whaka antibiotic, o tuku ai ke oua na ngalo ha ane te hu mai he kaha uka ne manatui, pe ake ne ohofi lewa. O tu fungai ai huhu malu'i, ke mawai ha malu'i, pe immunity, tatau o hange be ko ene fuhui aki ai vailasi moni. Pe au whai lelei e ni ihe o ngahi huhu malu'i COVID tahaiwa. O fusai au pito o hana whakahauko e ngahi huhu malu'i messenger RNA ai ngā ua tatau moia o ku whai immune systemi. Messenger RNA vaccines are quite good at stimulating your immune system. That's why you have 95% efficacy. That's right, a 95% chance of being protected against COVID-19. That makes them some of the most effective vaccines. But that also means they're really good at activating your immune system, which means your body will increase blood flow to where the vaccine is, which is why pain at the injection site is so common. Your body might even think, better turn up the heat, and then you get a fever or the chills. So experts emphasize that we should look at most side effects as a good thing. It means the vaccine is working. Pea koe uhinga ia o peseti e hiwa nima efficacy. O tonu ia, koe peseti e hiwa nima hono malu'i mehe COVID tahaiwa. Hoko a ia koe ni ihi o ngahi whaito huhu malu'i ola lelei taha. Ka te lawa ke uhinga eni, o unau fuusai au bito i hono wei ke mo ui mai aho immune systemi. O uhinga eni e whakalahi e ho sino, ai tafe ai toto ki whaituu o ku iai e huhu malu'i. Pea koe uhinga ia wanga maheni ai ke mamahi, ai konga ho sino o whaia e huhu. Mahalo whakakaukau ho sino ke ki tukuhake ana fua mawhana, pia ke mofi ai koe pe whakamokosia. Ko iai, o whamamawhai e kau matātao, ke tau sio ke Saiti'ifeki, ko hamea pe ia uksai. O uhinga, o ku ngā ua lelei e huhu malu'i. O iai ho kau ngā mea na e kau i he ufuafua huhu malu'i ahi e whaisa. Aia e malawa na e huhu aki ia ai placebo, pe huhu malu'i ki ai i kai tau mua ia ke whakamo'ui mahaki. Hiri e huhu malu'i hono ua, pe ne ofo hake i he aha hono hoko, pe na ne ongo i tā vai a mongo i mofi. Pe ne sio ki hono waivi, mo ne tarange io, kua mau ai huhu malu'i. E sio kono anga toto nue, ko taimi koe o tau tala noa ai ki he u mafi hunga anga maheni ai huhu malu'i, hange koe mofi mo tā vai a, koe lahi taha, koe tau tala noa tau tolu, ki he tōkunga vai, ki he ikai ke fuulahi. Ko maulala tahaia o tuunga o Saiti'ifeki o ngau e aki e kau whaulao ki he mo'ui, aia koe ongo ia te ke mau i ha aho e taha pe ua hiri e hau malui. O si ia e Saiti'ifeki lahi, aia koe kalasi eni e a wai tabehe te reiku koe o se huhu o poaki me he ngā ue, ke alo sio toke tā. Na e tā mo taha i he ngahi huhu malu'i ahi, i hana fuafua wakai i tu oua huhu malu'i ke asia i ngahi mea ia koe ni. Ne i kai hata vai a lahi, pe mamahi e ua i huhu ono ua. Pe ana e huinga pe ia, ka paune whakatu tāmaki e huhu malu'i, e i kai ke au ia ke kakai i he konga uluaki. O i kai tu tonu ke tautari ha whahinga mau lahi tu umau mi huhu malu'i. Pe ngahi o ngongo unau tuku mai ha mea kehe mei ai, me he amanaki ko ia, o kumalawa ki rongo whakarifia, ka unau mau pe ai tokanga ai kakai,
Ka gula hiange ka agu ikai ko me ai ne ton ke nau mau. Hange ko ni ko taha agu ai hano historia ona futo tu ai are siki hano sino. Pe ko taha ko ni tau pehe ko mate hili hano huhu malu'i tu o ua ia. Kai osi ange ko hangahi faktoa ke hea ne tupo ne mate ana. Ko hono mo ni ko lau miliona ko huhu malu'i ne te eki hataha i he ka huhu malu'i ne mate mi huhu malu'i ai ahi ko ia. Mea tatau pe he ngā ahi whakatotolo whakaako ne futoka ngā i au bito i kai ha mate mi huhu malu'i. Kai mahalo pe ko mea mahu inga lahi ange na hala hataha e mate i huhu malu'i ahi ahi. Ne i kai foki hatakota whare mahaki i he kau vita haiwa mi he kau huhu malu'i ahi ahi koe ni. Ko ngā huhu malu'i koe ni o ku i kai ki hao pe ka o kune whakahauwhi ha mo ui. O kutotonu foki ke huhu ki ha mea pe o ai ki hasino ka wai e huhu malu'i. Ka ko taimi pe te ke sio ai he ngahi whakamatala ku whakamo'ni pe ke sio o ku i kai ha fu'u Saiti'ifeki lahi whewhe ki mua pe a pāsi pe i kai ha fu'u Saiti'ifeki lahi whewhe hili hono pāsi o ku tui ku ke aspe unga koe ke tui mo whalala ki ai. Ko te whito e me ani ko whie mau ke whakasi isi e wheitu e lava au ki ai e vailasi. Ka pau te ke huhu malu'i e toko taha katoa e kakai e ala malawa, ke kakai ko ia e lava ke whakaau i si i ange hanau pihia. Ka huhu malu'i te ne taofi ange ai mahaki whakaau ho whakamamani lahi ko ni kovi taha hiwa. Pe hange ko whahinga huhu malu'i pe, ke toko lahi taha o ki tau tolu o tau mau, te tau ki o ngoi, ha ta e ori ia ha aho e taha pe ua. Ka ki he kau saini si ko nau wakai e ngā huhu malu'i mo nau sio he Saiti'ifeki ko ni ihia o nau weke ke mau ia. Ui kai ki whaatatari ke huhu malu'i. Ko whakakata, ko e kuuhinga, ko e fo i tausi e ua o huhu malu'i o kune o mai e whainga maaria pesete he wanima e whainga maaria ke malu'i au. Ne mei ko mau tōlua e ulak whaahinga ne i kai ke mau whia mau ke mau huhu malu'i ka pau ne mau ngoi na i kai hao pe tonu.